Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Dosta vas mi se javljalo u zadnjih možda 2 godine i više i pitalo me za Alima Hasanagića gdje je, šta je sa njim. Nije rijetkost da se ovako nađem na ulici s nekim pa da me upita, a gdje, kaže Alim, šta je sa Alimom? Svakako pitaju za Alima Hasanagića, ne za moga Alima. Pa evo da spomenemo gdje je to Alim, šta Alim trenutno radi. Iako ne znam zašto mene to ljudi toliko pitaju i ispituju, to je zato zbog naše zajedničke saradnje, kako možda nekih zajedničkih klipova na YouTube-u, a tako i našeg donekle možda, neću reći da je zajednički projekat, ovo je Alimov projekat, međutim jedan mali dio, u jednom malom dijelu sam i ja učestvovao, kao što je izrada recimo ove knjige i samih video predavanja za ovu knjigu. Ali trenutno što se tiče, što bi rekli, vjerskoga života, ono što je meni poznato, trenutno obavlja, znači, džume, što bi rekli kao hatib, radi u muslimanskoj zajednici Slovenije, znači redovno drži tu hudbe. Aktivan je, znači, na ovome šahovskom planu, dosta se tu, znači, zadnjih godina posvetio, ono bar što sam vidio. I evo nedavno je zvanično registrovao i svoju firmu pod nazivom Safi za distribuciju ovih njegovih knjiga. Ovo je predzadnja knjiga koja je izašla, a kompletan program ima 4 knjige za učenje ili podučavanje arapskom jeziku. Tako da ima firmu za distribuciju ovih knjiga sada zvanično, tako da je sada moguće lakše distribuirati ove knjige po svijetu uz, mislim, manju cijenu slanja. Što se tiče same knjige i zašto ovdje govorim, nije mi cilj ovdje, znači, sad da nešto pričamo o Alimu, cilj mi je govoriti, znači, o knjizi. Jer do mene su doprle određene informacije da neki možda izbjegavaju donekle ovu knjigu, a ja sam evo radim po njoj, nije glavna knjiga, nije glavni udžbenik po kojom ja radim. Glavni udžbenik koji ja, da kažem, po defaultu, koji radim sa svojim studentima, koji žele da nauče arapski jezik kao strani jezik, jeste El Arabijetu bejne jedejk. Radim po tom programu, po novoj štampi od 4 knjige, gdje svaka knjiga ima 2 dijela. To je program koji ja preferiram, jer da kažem, ja sam lično jedan od programa koji sam koristio dok sam ja učio arapski, iako sam koristio brojne druge programe. Koristio sam El Arabijetu bejne jedejk i zavolio sam ga i možda u svijetu je jedan od najpopularnijih programa za učenje arapskog jezika. Možda na drugom mjestu po popularnosti jer ovaj mnogo stariji program, znači ne Alimova knjiga, nego osnovna knjiga od kojeg je nastala ova Alimova knjiga. A to je program Durusu Lugatil Arabije od Vanijan Badija Abdurrahima, šeha, rahmetli. I ovaj program je korišten, znači, 50 godina sigurno, kako na Medinskom univerzitetu u Medini za učenje studenata sa nearapskog govornog područja, za podučavanje istih arapskom, tako i u brojnim drugim kursevima, zemljama i tako dalje. Dobar dio naših, da kažemo, daija koje danas imamo na terenu, šehova, su svoje prve korake u arapski jezik upravo prešli preko ovoga, odnosno stekli i napravili preko ovoga programa od šeha Vanijan Badija. Alim Hasanagić je ovu knjigu dotjerao, prilagodio i, znači, da kažemo, približio našem domaćem čitaocu, budući da je originalna knjiga samo na arapskom jeziku i teško bi bilo početniku da je shvati. Pa je Alim, znači, stavio uvod za svaku od lekcija, gdje bi objasnio gramatička pravila na našem jeziku koja će biti spomenuta u određenoj lekciji sa primjerima. Napisao je vježbe sa odgovorima, znači imamo odgovore, odrađene vježbe koje možete naći na kraju knjige za sve lekcije. I također ono što je prednost ovoga programa možda u odnosu na druge programe jeste što imamo, osim svakako 4. zadnje knjige, imamo filmovano, znači video izdanje na YouTube-u, objašnjenje svih ovih lekcija. Tako da nije rijedak primjer da mi se jave ljudi koji kod mene hoće da uče da li ovaj program ili da nastave sa El Arabijetu bejne jedejk ili da rade sasvim neku drugu stvar, koji su samostalno naučili arapski jezik i ništa nisu koristili osim
ovu knjigu, ovaj program i video predavanja koja imaju online na kanalu. Tako da, ukoliko neko želi da se osposobi arapskom gramatikom, pristupajući isto na klasični način kako isto pristupaju arapski gramatičari tradicionalno, evo, imate, nabavite ovu knjigu. Evo ovdje imam knjigu u kojoj sam ja učestvovao, dao svoj skromni doprinos, kao ovdje sam stavljen kao šarijatski recenzent, a to je ne znam čijom greškom, ja nisam bio nikakav šarijatski recenzent, ja sam radio recenziju, znači arapske materije vezano za arapski jezik ovdje, znači zajedno sa znači našim efendijom Aldinom Hasićem. I on je učestvovao također. I evo ovdje imam posvetu od alima. Vidite, njegovom rukom napisano. Znači ovo je, mogu dobro prodati sad ovaj primjerak kao budući da ima njegov potpis i posveta. Kaže, dragom prijatelju Irfanu, molim uzvišenog Allaha da tebi i tvojoj porodici podari sve najbolje na ovome svijetu i da nas sastavi u džennetu. Jesenice, Slovenija, 7.2.2019. godine, Alim Hasanagić. Evo, trenutno radim s jednim studentom koji je dosta dobro svladao. Čovjek je samostalno prešao video predavanja za prve 2 knjige od Alima. Treća video predavanje uz ovu knjigu, uz ovu 3. knjigu, prešao je od mene. I evo sada radimo zajedno 4. Alimovu knjigu. Ja nemam 4. Alimovu knjigu, nemam je, ima je on. Obrađuje doista onako fine teme, odlične gramatičke teme. Tek sad je čitam, a po pitanju ove knjige, eto sve ono što možda nedostaje ovom kompletnom programu, jeste video možda predavanja i komentar 4. knjige, a sasvim ćete steći zavidan nivo poznavanja arapske gramatike i vokabulara ukoliko pređete bar ove prve 3 knjige, znači 1., 2. i 3. za koje imate video predavanja na internetu. I to je to. Uglavnom, ukoliko želite sa mnom da učite, evo, možete, imate podatke kako, šta, gdje. Ukoliko želite da učite striktno sufaru, Kur'an i teđvid sa ženskom mualimom, tu je moja supruga kojoj se možete javiti preko e-maila u opisu ovoga videa. A do nekog od sljedećih videa svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.